What do you do in the Grand Hotel? Eat, sleep, loaf around, flirt a little, dance a little. 100 doors leading to one hall, and no one knows anything about the person next to them. And when you leave, someone occupies your room, lies in your bed, and that's the end. Vicky Baum, Menschen im Hotel, The Grand Hotel. Nedelja popodne. Sparno je. Prozor je otvoren. S polja dolaze toplota, mirisi i buka. Susedi sa sprata ispod pripremaju kari. Iz neodređenog pravca čuje se francuska šansona. Jedna ista ploča mesecima. Na sredini preskače, pa nevidljiva ruka ponekad gurne gramofonsku iglu koji milimetar dalje. Neko gleda televiziju. Spiker kaže da se popodne očekuju pljuskovi, možda čak i malo grada. Sve u svemu, lepo vreme. Samo sparno. Lazar prilazi prozoru. Pod u njegovoj sobi je od trulih dasaka koje krckaju i sablasno se klate kad staneš na njih. Hoda polako. Svaku dasku prvo opipa prstima pre nego što stane svom težinom. Kao onomad u močvari kad su išli u lov na patke kod Veneta, a nisu imali novca da iznajme čamac ili bar plate vodiča. Sa prozora se vide krovovi stambenih zgrada, dimnjaci neke fabrike, sivo nebo, neko reče kao boja televizijskog ekrana postavljenog na pogrešnu frekvenciju. Ako se nagne, Lazar vidi ulicu, na ulici automobile, parking satove, kontejnere za smeće, jedno crveno sanduče za poštu i po nekog čoveka.